Anya laki din! Alex, naggapuan niyaw kanila kay mo idikalman. Naka-tricycle kayo, mate. Napan kami nakipalingki, ante. Birthday ngamin inton Sabado. Ay, birthday. Unante, 30 kon. Ay, sana madlaw. Kas kalag taw-tawan, iti 25 kaw. Ni ante man, di nakman paspasablugan na kasta. Kat, asino nga iti imbitado inton Sabado? Umay kayo Ayabak ng kalmaw. Wen, amin akaaruba, imbitado ante. Ay, ado ti lutuan yaw, asaganam? Partiyan kano nila kay ko di may sa akalding ataraken na. Ken agparti kami pa'y iti manok. Ay, umay kami nga rod ka ni uncle mo Kan ayabak pa yan dagiti kakasinsin maw. Unanti, umay kayo. Imbitado kayo. Hello? Hello, manang. Apay, di mo nabasa di text ko. Nabasa, ngamjak masango ti agreply, tamadamaak nga gisursuro. Kat, damdamagak lang matnoan niya ti regalong kanya kinton birthday. Kunakmet ken ka amang tedak iti cake. Tungpalom day ta akarim amanang. Tani, adun to ti bisita. Apay ngamin nga ado ti imbitaram a bisitam. Kat, adugayam ti gagayam ko. Kenjak kayat nga agsakit tinakam dagiti kaaruba mi. Iso amasapol nga imbitarak ida. Alawonon, mang tedak to iti cake. Jay dakkel amanang. Wen, jay kadakkelan. Anya lakit din aya. Umay kayon to amin Ni Manong, imbitaram man. Ay nawen, dagi jay paiti ko namat. Mabalin aya asaan nga umay dayjay, ket mahilig iti pulpulutan ni manong mo. Anya ti mako ng bakay. Umanay daytoy akalding ama party inton birthday. Pinilim samot jay kadakkelanan lakay. Katuan birthday nga rod. Jay ngay manok. Saan ka madanagan bakay? Tainton rabi tiligot di kadakkilan nga upa. Apaman nga agapawn. Ay na, nakasagana nga rod amin na. Nga magoray ka man. Inimbitar mo ka din dagiti ka aruba kan kagayem mo. Una, umay da kano amin. Ay git sa paan tayo nga rod ati agisagana. Ado gayam ti umay abisita tayo. Jema, apay saan ka asumurot? Sa dinaw nana? Ijay balay da alis a kaanakak. Birthday na tata. Mapan kami asang kapamilyaan. Ay kat no gayam ko ni Alice. Saan la gayam? Best friend ko pa'y. Ay kat umay kan ata mapantayawn. Ay, adapay mapan ko alaan ijay balay minana. Isungaw mo na kayon. Sumaruno ka nga rod Di talaang ba't kat ti balay da Alice. Wala na, amok no sa dino ti balay da. Umay ka kumantag kapayong tantanay nagpudot ti panawan. Mapanak pa'y mangala iti supot nana. Mangisupot kadagiti iyawid ko. Sos, mahilig ka matgayam nga gisupot-supot. Ay wana, siyak pa'y ti kunam nana. Amin apapanak apasken, agisupot iti iyawid ko. Nagadun ti tao bakay. Kaslamat kasaranan dito balay. Naluton gi papaitan lakay. Ay, mabit lang ta inakman kitain no naluton. Ayan nga ni manang ko. Jay cake ko. Anda ka men, kanakan. Happy birthday! Agyaman na kante. Ayan nga ni angkan. Nagdiritso mat ijay likod, jayan dagiti aglutluto. Aginomdan sa ngamin ijay. Una, nabartakdan dagi jay para luto. Na nagadukat ti sagana mo na aya. Una, anti, taamok nga ado ti umay abisita. Ay inayabak ni Gemma. Sumaruno ka na Apay, pudnaw a best friend mo ni Gemma. Best friend ko ayaw mo day jay. Kano namin ano na kung nga inchismis dito'y lugar tayo. Aya, ay sus. Tsakla kumainay ayabanan. Sana bali ante. Umay lata. Gayong kumatamin, oray ichis-chismis da. Ni, apay ni Manang, naladaw kayo matasimang pet. Kano adda ngamin klasik. Ni Manong ngay,
Makiin-inom ijay likod. Nabartek to day jayan inton madamdama. Ay sus, nagadumot a bisita mon. Kasano? Inayaban mo't amin ni Gemma dagiti kakabagyan na. Gemma ko nam? Jay mangichis-chismis kan. Wen, inayaban na nila kay na. Kandagiti anak na. Jay katubangan na. Jay kasinsin na. Jay kaaruba da. Ay sus, nagadun nga iti inayaban na. Pasimple ni Gemma. Saan nga agtagtagari? Ngam kita ang manang o. Itay pa'y asupot ijay. Ay sus, pinununan jay bag nga awit na. Nagpapanawon dagiti bisita. Asino jay agin inaw ijay kusina lakay? Ni Antim, nagbati, taginaw pa'y kano. Imbag lang ang iso kano ti maitulong na kan ka. Ay, nagadukot abisitan. Ket no nagimbitar ka, mate. Ne, ayan na nga ta. Adda birbiro kam? Adda bakit? Jeman ulo ti kalding, awan mo time. Mapukpukaw jay ulo ti kalding? Uwin nga rod. Apay, adda nga tanangala. Anyamot tin dagita abisita. Imay dala nga roden nakipangan. Inalada pa'y jay ulo ti kalding. Adda pa'y nangisupot. Ay sus. Wen, amok no asino tinagisupot. Ni Gemma. Pagtungtungtungan yun samot ni Gemma, Alice. Wen ante, nagado nga mintiin supot na. Jay ulo ti kalding, awan mo time. Ay, nakitak nga insupot ni Gemma. Anya? Inala na pa'y day, Jay? Una yan, saan anak kontento ang nagisupot itinagado? Inala na pailaan di ulo ti kalding. Sapay inayaban na amin akakabagyan kan gagayam na. Ay, no siyak, mabainak. Malay, bay anyo. Talaga siguro akas ti ugali na day, Jay, a babae. Hello, manang. Anya ter aramidam. Aglinlinis ak adito'y arubayan mi. Taging gaita. Talong aldaw kalpasan ti birthday. Nagadupay lang ang tiwara. Dayta ket tirigat na no ado ti bisita. Awan pa'y dagiti daddo mapingpinggan min. Adda nagyawid. Kat, adda, anyang nga rod. Asino ti suspet sam a nagyawid. Kat, dagiti imay abis bisita. Imawag ak gayam. Taadda nakadanon kanyak a chismis. Chismis. Wood, may papanije birthday. Anya day ta chismis manang. Chismis, anabisinan kano dagiti bisita. Tabasit ti saganam. Asino tinangi chismis iti day tata idarong ko. Kat no nagado ti makan. Awan kano pa'y tiramraman je pansit. Nagtatangken kano, kan saan analuto unay. Makaungetak man no asino man tinangiwarwaras iti day ta. Amom no asino tinagkapuan day ta chismis. Asino manang. Ni Gemma, Marurudak man. Adda pa'y laganas ng agiwaras iti kakasta nga istorya. Idinto tanagado tinsupot na. mas daawak nga ron. Kaya't nakatalaga apir dyan. Nakadanon pa'y aging gadita iskwelaan nyo day ta at chismis. Iso nga ron nga ipalpalawag ko kadagiti padak at teachers, tipudno anapasama. Talaga at chismosa day di Gemma. Saan la kuman nga imay ijay birthday? Amangan no iso pa'y tinangyawid kadagiti daddo maapinggan ko. Kasta timbagbagana kan kante. Wan, iso akinontrak met sakbay anagaawid. Pirmi ama kaungungat kanyak sika. Ang gulo uli magkaklangarudan. Nagadupay lagayam ti bagbagana. Wan, awan babain na talaga. Basol kumat ngamin ta inimbitarak. Ala, bay amon anti, tanalpasan. Wan ngam iwarwaras na anagsakit ti tiyan na kadagiti insaganam amakmakan. Ay na anti, amo dagiti tattao no asino ti agibagbaga iti pudno. Ta isumit laang ti mangibagbaga asim makititiyan na. Adda pa'y warwaras na. Anya day ta ante. Birthday na kanumat intun umay alunes. Aya, Ay, saan ba't nga gimbita? Ibagbaga na lang ba't? kitaan taman no addan tumapan inton birthday na. Oray imbitaran na. Jak tumapan. Jak laamaw no adda pa'y katsagana na.
pare. Ne, kumare. Naggapuam aya. Ay, kat di tabangkag ko Apay, di naklakablaawanan. Ne, tapay akablaawan ka ngay, mare. Ay, dimpay na damag a birthday inton Lunes. Aya. Ne, jakman amo nagsaruno kayo gayam kinibakit ko nga birthday. Katuan mat. Ay, kat happy birthday, Anya na nga rod, mare. Agayab ka mat, no kaano di pa nagsaganam. Tao may kami mat tumabuno. Kita ang tulatan ije Facebook, pare. I-post mo ije Facebook? Katuan Ay, katuan nga rod. Agpalod kami to kin ni Alice. Iti kasta, makita mi ije i-post mo iti Facebook. Adun to ti makita yu ijay, pare. Nagpalod ka din ba kahit? Wen, adan madamdama jay load. Uwan takitaan tanto man ije impos ni Gemma. Birthday na mat gaya. Patyamat nga dasagana na. Kat no saan kanumat nga agay ayam. Kat no imbaga na mat, kablaawak ka no. Kinablaawan mat. Katuan Angam, di nakmat inimbita. Basta ti ko na, kitaan to kanulatan iti Facebook. Ni, adan jay load lakay. Ala, luktam nga rudan ti Facebook mo. Ay, nabayag kat asaan ko alinuklukatan ti Facebook ko. Day talakid din ay ti paggastusan. Agload ka para laeng iti Facebook. Ay, lakay, kitaam to'y nakapost Na, kitaan taman. Jay post ni Gemma. Nagadumat amakmakan ijay sangwanan na. Adda kalityon. Nagdakkel akik ko. Ne, aguray ka man. Sa dino ngay day taalugar. Ne, saan mo't nga ije balay da? Ne, nagdakal mat abalay, tinagpapitsura na. Lakay, kasla edited mat dagiti sagana na. Aywan, saan na pudno? Nagaduti ng kablaaw kan kwa na. Luklukwen na lang dagiti kagayam na alis. Nya lakit din day tanga ugali ti tao na. Ay, lastog na lang dagita impos na asagana na lakay. Saan apod no? Tila agbain. Ay, saan kang agkumkument ken aglalike iti post na? Kagura naktumanon. Bayam agumura. Gumura na tano kayat na. Awad mo't gaya mapulos sa gana ni Gemma iti nag-birthday. Isubat gaya masaan na nagimbitar. Ay, awan. Kasano kat edited mat jay impos na a picture na ijay Facebook. Jak laag Facebook iso ajak ammo dagita. Ijay lagayang Facebook ang nagisagana. Tumalda ka na, Alice. Ni Gemma day ta sumungan. Ayun. Kablaawan tante. Belated happy birthday, Gemma. Saan kayong tupay nag-like ka nag-comment iti yung post ko? Ha? Ammo kaya ti ag-like kas kada ag-comment dita. Kasano nga ag-like and ag-comment ha? Kat saan mat apod no dagiti makan nga impose mo. Oray di nagpicturam abalay. Saan apod no? Kita mo, nagpartak nga imadayo. Kat saanan ang nagtagtagari. Mabaing iti inaramid na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Adda na damag ko, friend. Anya man ang dayta, friend. Damag ko nga agkalay samot gaya man dari ka ken Paul. Kasta ka di? Ay, nasayat nga ron, ano kasta? Ay, naimbag pa'y ni Rika a best friend tayo. Agkalay sadan iti boyfriend na. Ay, sana all kunak manlatan. Sana wala kun kunamat dita. Katadamat ni Norman a boyfriend mo. Apay, awan ka di pa, iti plano yung agkalay sa. Ay, awan pa'y friend. Mabainak mo't ngamin, no siyak a babae iti mangibaga iti daytaken kwa na. Sa bagay matkit di Aywan gayam, kat kumusta kay ngay matan ka ni Norman? As usual, naragsak kami latang, nga oray kanayon kami nga agama. Stay strong as they say. Anya? Sapay na ko mga rod, taag-propose matan kanya.
Nakadamagamat nga kalay sa Darika ken Paul. Asino ko mapay no saan ani panyang. Imay ngamin dito'y balay idikalman. Amumot tanday jay. Numero 1 Amarites. Naimbag man tanamuan na adagos. Ngam data saan pa'y? Mapantay to tapno awan mo ti may bagbaga ni Rika kada kayong. Ayun mapantayo at talaga. Sana mabalin nga awan tayo iti special nga aldaw jagayem tayo. Aywan sigurado agumura day jay no saan tayo amapan. Mapantayo friend. Punsyon ang dayjay ko naman. Ay na, sana all at talaga. Marurudak man ken ka. Itay bigat sana all at sana all ka. Apay aya. Kat, umapalak na rod kindirita. Iso sana all ko na. Anya? Ay kat na umapal ka. Ibagamatan kini Norman, ngagkalay sa kayon. Tapno sumardan ka man asana all. Anya? Makaringrang man ni tilapayag dito ibagbagam. Unay matinday ta kinakiljoy mo si kabak nga. Anya kiljoy nga ibagbagam? Pudno matibagbagak, san aya? Ibagamon kini Norman, ngagkalay sa kayon. Di uray pa intun bigat. Anya? Katuan, tapno amin anausar dito'y kasardarika. Kas kumaiti collapsible tent. Kas kada kaldero kan paglutuan. Day tala mangyayakaran ti aramidan tayo. Anya? Piling, ay ayatin ka unay-unay. Norman. Si kalaing tinakarik na ak itinaidumtog mga ayat. Ngam Norman. Ay ayaten kam at Norman. Si kalaang mo at tinakarik na ak iti ayat. Nga iti kaanuman, kadyak tupulos malipatan. Ha? Ay ayaten ka. Ngam kasanon ni Panyang no bilang lang. Si kati ay ayatek. Saan ani panyang? Ha? Iso apang nga asim. Di mo kuman panunutin ti may papankan ko na. Ngamin, nakasagana ak amakiwin na suwasken ko na. Itamot laeng. Basta lakit di agtalinaid ka kanya. Panyang anak ka, di ka kumamasahe riti bagaking ka Adda kami tinakaidanon kanya. Adda ka no ti kasinsindarak ni Norma na sa bali a babae jay ilay. Anya? Asino tinakaibaga iti dayta kada kayo tatang? Ay saan na napatag no asino tinakaibaga. Ti aramida, kasarita, ti kayan ayat mau. Pudno man, uno saan. Tano pudnaw, ay ipagbagam ni Norman. O sige tatang, nagsarak kami. Kasaritak ti boyfriend ko. Apay kasta tilangam nga imay dito'y balay, si Kapanyang. Ay, adda parikot ko, friend. Kat, ibagamon ano anya day taaparikot mo, tapna mo. Naku na ngamin ni tatang, nga adda ka no nakaibagakan kwa na. Nga adda sa bali a babae a kasinsinnarak ni Norman E.J. Ely. What? Ay sus, anya pa lang nga ro aramidam. Inaramid na identikastakan ka. Ngam, pinakawan mo lata. Sa ita, inaramid namanan. Alangan matapakawan ng latan no di kakit maag. Unay matanday ta pa nagsasaong kanyak, friend. Pudno matibagbagakan ka, sana ya. Ay, Hay, imbagak mat idikan ka, nga i-break mo an. Ay ngam, kasta matiraramidam ngamin. Iso apaggaayat na kalaan nga paglulukuan. Pagawanan na kumapanyan. Nga masapol ama amuam tipod no. ha? Saan kan ngay ayaten? Impagarup ko si kan ayatek ititong palbiyag. Nga nagbitutak. Anya? Agayan ayat kamin kinipiling. Kahit iso ti babae akayat ko nga ikalaysa. Saan asika? Anya ka din day tangay pagbagam, Norman. Panunutam kumamat tinagkaduan ta. Dagiti nararagsak ang memories ang kadwata titunggal maysa. Pampanunutek mait. Ngam uray anya ti aramide. Saan kan amayat pa'y akas iti sigod.
Idi nagbabae ka. Idilino ko na. Pinakawan ka. Gaputakas taon na panagayat kan pamatag ko kan ka. Sayita, inaramid mo manan. Kas itin ako nakita eh. Saan kan ngay ayatin? Iso apakawanan na kuma. Sapay la kumata maaklon mo. Asaan adata tinaikari para ititunggal maysa. Anya? Kunaklakit din na sana pod na tinaybagayo kanyang tatang. Pod na umadgayang. Ha? Awanan ba hindi dyan, Norman? Babaero talaga. Dahil tatimbagak iliking ka. Inaramid na ni tinaminsan. Iso adakal tinamnama nga ulit-ulitin na. Nagtalaga kan kwa na. Gapot ako na kanyak nga aramidan na ti amin. Tapno lang may panaknak na kanyak tinapod na panagbalbaliw na. Gamita. At damanin sa bali a babae itibiyag na. Anya? Naimbag kumamat no napimpintas nam siya. Saan ba't? Takas la impasikig abigao jay ruka na. Bakbakatan pa'y. Naguyaw ka mo tinanak ka. Ay wala tatang. Uuyawan mo't ngamin at talaga tilangana. Insukat na. Ngamiti kumamat ana pimpintas. Ngam saan man? Malahos to nanak ka. Ita, ang mo dyan abidam. Likli ka mo na dyan lalakay. Pag-aasay. Saan mo kumasubilan no bilang lahat? Saan na talaga tatang? Uray anya pa'y timapaspasama. Itaman na nga imay ka man nandito'y balay, panyang. Ne, aguray ka. Limlimtag mat day tamatam. Nagsangsangit kan sakit day. One friend, nagsangsangit ka talaga. Nagpatpat mo. Anya? Apay, adda ka di manan saan yun nagkinaawatan ka ni Norman? Nag-break kami kit din ah. What? Taapay manan? Babaero tawanan bain a lalaki. Ay, nako. Amumatan. Idi pa'y lang a babaero day dyan, Norman. Ngam di mo mat ngamin kabaalan ti makiwin naswas kan kwa na. Naaramid ko itan friend. Inaramid na idinkan ka dayta. Ngam pinakawan mo. Iso nga itaan ako na mga damanin sa bali a babae ti biyag na. Ay na, agnakam kakumamot tan panyang. One friend, uray anya pa'y timapaspasama. Saan kon asubyan day jay a babaero? Ah, awanan bain. Ay, anya lagi din dahil kinakutong mo, panyang. Ha? Saan kan sama ta namang mangan? Saan nga rod friend? Kasladyak matilmon ngamin timakan. No kasya malaglagip ko ni Norman. Ay, Diyos mayo karadan. Salpagkit di. Imparik na ken impakita na lang arudan ken ka. Asaan alapod no ti panagayat na. Ngam kasta kalataken kuana. Pauna yan. Diyak mat mapabasol ti bagi. No aging gaitakat ay ayatek pay laang. What? Kinapod no na. Kailiw ko nga rodan ni Norman. Iso siguro tiyak may pangpanganan. Anya! Ay, may stress akmanggan ka. Pumanaw ka man langan dito sa ngwanak. Tama nga no anya pa'y timaramid ko kan ka. Pa-advise ka, pa-advise. Ngam, marupok ka ma. Hello, Norman. Hello, mahal. Mahal? Pang-aasim pa niyang. Agsinublian ta kuman. Maasig ako makanyag. Ha? Impagarup ko ada kami ken ni Piling di agkagasat. Ngam saan madgayam. Anya? Amok nga aging kaita. Kat ay ayatan nagpailaan. Norman. Iso apang nga asim. Agsinublian ta kuma. Diyak gayam ka ba alanti agbiag no awan ka. Please, panyang, please. O sige, agsarita tanto. Saan pa'y nga ita? Agan-anad ka kumaakanayon, mahal. What? Nagsinublian kayo manan ka ni Norman, a babaero? Si kakit di mo, friend. Saan kumamat akas na ti pa nagsasaom iti boyfriend ko ang. Anya?
Tauray kasano ti kinababaero ti may sa alalaki at dalat tamot namnamang agbalbaliw. Ay napanyang. Mabalin apatsyag pa'y nga agbalbaliw ti may sa amamartag. Ngam ti babaero. Ay, uray agtambling ti masikog sa anak amamate. Anya? Ay, jak amo na niya ti ibagakkan ka panyang. Ay, no pakawanam ni Norman, kas kalatay na ibusan iti lalaki dito'y lubong. Gaputa kas taunay apanagayat mo ken kuana nga uray babaero. Agyamanak, gaputa na pakawanak manan panyang. Napakawan ka. Gaputa ay ayaten ka unay, Norman. Ngamsapay na kumaa. Tasaanin ang maulit pa'y tinaramid mo kanya. Ikarik, saanin at talaga? No aramidem pa'y iti maminsan. Di mo namnamaan ang makisinubyanak kan ka. Ha? Iso ano di mo kayat amapasamak dayta. Agtungpal ka iti ibagbagak. Saan mo kuman asayangin ti maudi agundaway nga impaay ko ken ka. Promise panyang, aramidak ti amin. Tapno agsubli ti sigod a panagayat, ken panagtalek mo kanyak. Day, apay akas na tilang nga manakaw. Nagsangsangit kan sa manay. Kaano lang, ininadlaw ko, akas na unay ti ragsakmaw. Kaputan nagsindobyan kayo kan ni Norman. Ang ambita, kasta ka manay. Dayta nga rod ti parikot ko itatatang. Anya, Panag ko na. Adamanan sa bali a babae day jay anorman. ha? Manungaminan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Amok ti ugali day jay lalaki. No inyof na ti cellphone na. May salaang ti kayat asawan dayta. Adamanan babae na. Ay, jak ambaw, no anya ti maibagak itaking kanak ka. Di ka bawatan. Kaputa sipon pa'y, amumutay na babaero na yan lalakay. Ngampakpakawan ng mutlat ka, iti aming araramidan na. Tatang. Saan na napod ng gayat na ita, anak ka? No di kat kinamaag. Kaputa gwapaw, kanayon mo mutin na pakawanay. Ngam nagbabae, kasta unay mo taliday mo. Wah! No imay ka dito balay, tapno agpa-advise. Nasaysayat no pamanaw kan panyang. Unay kamutan, friend. Pa-advise ka, pa-advise? Ngam di mo matamo ti dungag iti maibalbalakad ko kan ka. Ha? Apay, adamanin sa bali a babae ni Norman, iso akas taga. One friend. Awanan bain na talaga day jay lalaki. Na ito lang nanti kinababaero na. Ay, sus! Laklakayan lang arudan. No na ito lang na ti kinababaero na ito lang mo mat ti kinamaag mo. Abay, ni Norman lang ay ti lalaki dito lubong. Takas taon ay ti panagayat mo kan kuana, ha? Friend. Ay, diyak kayatin ti agsaupay. Kapot di mo tumat lang mayul ulo dagiti ibagbagakan ka. Advisean ka. Ngam kalpasan ti manong aldaw, madamag kong tulaangan anak isinoblian ka manan kan kuana. Useless matlang dagiti nabaga sa pamagbagak. Makapasair mat itirik na ti panagsasaong kanya. Ay na, masair ka no masair ka. Awan ti bibiyang ko, iti marupok, akaskan ka. Chie! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Dane. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ne, no kaano arumabiing? Isumot ti panagruar mo. Sa dino man yan ay ati papanumber 10. Sa dino pa'y kumangay, no saan nga ijay enti lamayan. Kadwa ni Carlos amapan ijay. Anya, Ipan mi dagiti usar ijay, dagiti gamit iti sugal. sugal manan. Apay mas daw ka, mga iso ti sigo na trabaho may. Ala, ingkang arudan. Tama nga no agurura yan ni Carlos. Nakon ba kayo? Bye-bye! Anya
Anya day taimot yun, nanang. Ay kwa, si Dan. Nagluto ngamin ni tatang yo iti pakbat. Ado ngamin ti san mi ana ibos. Iso anang yagak. Daytoy pa'y ti paborito ni Berteng. Awan ni Berteng, nanang. Napanan na. Kapampanaw na laang. Amuyumat nga danatay ijay daya. Ay kat addadamanan kin ni Carlos ijay Impanda dagiti usarda iti sugal. Anya? Iso ada kami lang iti anak ko timang sida iti inyagyaw. Ala, magand kay nga rodan. San yun nga orayon ni Berteng? Saanin at talaga nanang. Ngamin, amok asala agawid day jay no maipumpon jay natay. Anya? Anya, agawid ka pa lang, pare. Huwag paray, inamamagdigos. Duwang aldaw na sa anak nagdigos. Nakababay magkanagiti manugal mo mangangaw dati payaw ka. Ala, in ka nga ro din, pare. Si kapay lang harap ti makaambo dito'y pare Hindi ka madanagan. Inkan, taapa man na makasubli ka. Siyakmet ti maisublat nga agawid. Siyakmet ti mapan agdigos. Kunaklakit din no imay ka nagdigos tapno mapan ka ijay trabaho. Ngam saan mo't gayam? Di ka kadi sumanawa kasta bakit? Imbaga mo idiking ka. Amalas iti sugal ti kasta angaw-ngaw. Anya, kayat mo asawan, saan kan amapan ijay site apag trabahwam? Sa anay. Dadakkel ti kita may ni Carlos ijayan ti lamayan. Ngam ti mapana makikonstruksyon. Anya, Nagbara ti panaway. Ibaon nakiri na mapanagtrabaho. Ijayan latan na yan tinatayan. Easy money ko naman jobs. Ala, itatadakan, si kamot ti makaammo ditoy. Bantayam ana imbag dagiti agsugal no awanak wain. Huwag ka di pare. Don't uray. Amok tar aramiday. Nasayat no kasta. Agawid akman mo. Agdigosak. Tabareng adabalasang nga umay makilamay. Ha? Ala, agbatikan. Innakaw. Nasayata nagsabat ta kumare. Salsaludsudan ngamin nilakay ko. No apay ka nung asanan asimsimrek nilakay mo. Ije trabaho da. 5 kanon nga aldaw. ay naku mare, pakibagam kin nilakay mo. Iso asaanan asimsimrek nilakay ko. Adda ijay natayan. Iso dakin ni Carlos ti agpat-pataray iti sugal ijay. Anya? Pilpilitek nga rod amapan agtrabaho ngam dinak matdenggen. Mas kayat na ti agbantay iti sugalan ijay natayan. Ay kasaritam ti asawam kumare. Sayang matjay trabaho a pinanawan na. Amangan ngamin numang sapol di akin balay iti sabale. No saanan at talaga asumrek nila kay mo. Sige kumare, kasaritak tumanen nilakay ko, apaman nga agawid. Naipumpunan din atay. Nasaya at tanagawid ka mutan, Berteng. Kuwin na bakit? Pag yanak ijay nga, di agawid. Kat, anya nga iti amok, no awan pa'y panggap mo nga agawid. Lalaki din ay. Ayun gayam, naku na niti na kanyak idinaminsan nga aldaw. Sapsapulin nakakano jay akin balay iti aramiden nyo. Ha? Pangaasim lakay, agsubli ka kuman ijay. Sayang mo't jay trabaho. Ay sana nga agsubli bakit? Kuno damanan na tayo dito abagatan. So nga umalis kami man kundi pare Carlos ijay. Anya? No masabak mo manin ni Tina. Ibagam king kwa na, may baga na kinlakay na. Asaan da ko na nam na mga agsubli pa iti construction site. Nagbara ko nam. Anya? Ijaya latan sugalan. Dakkel nga amang tikita. Nung di mapan nagtrabaho iti kapudutan. O. Parikot po at talaga ni Berting nanang. Ah, Di namot ngaminan kayat ti mapanagtrabaho. Mas kayat na ti agpataray iti sugal. apay.
Saan ka di pa yan nagawid? Tay pumpumutan dyan na tay ijadaya. Kalpasan ti pamumpon, nagawid mat dito'y balay, nanang. Kunak numapan ag trabaho iti kabigatan na. Ngam saan mat, taadda ka numanen na tay ijay abagatan. Iso nga imalis damanan kini kumpare na a Carlos. Anya? Ay, una yun ni Berting. Ay, kasano nga di trabaho na. Ikat nakababain iti akin balay. Kan nakababain kan ni Luis, ta iso tinang isarakan kwa na ijay. Day tangarod nanang. Kasaritak tumanen ano agawid, bareng denggen na. Oh, taya. Taya bay. Oh, Ala, urno ngam amin dagiti kwarta tinaabak pare. Siya akong tagpataya. sige paray. Lagmayat na talaga tirabita. Swerte ko naman, Chowds. Nagganas. Wan nga rod pare. Nagtakkel pa iti taya dagiti tattao. Sapay lang matao madupay. Nga madupay tataw. Wan tapno adumati umayag tayo. Sapay dualaanin nga aldaw. Maipumpun manen dyan natay. Huwag ngagpaisaw. Bareng no addamanen matay pare. Tapno addamanen pagakaranta. Tangiwang mo paray. Oh, makababain. Ilululog ka mo. Oh. Kumusta nga imatan ti panagtrabaho nila kay mo ijay balay nga ipapaaramid nila kay Dado? Ayos la tamat kumare. Ay, nilakay mo gayam. Sa dino nga iti pagtrabahuan na ita. Ay na, awan mare. Barang ano agawid inton madamdama, tana ipunpun mat tandiyan na tay ijay abagatan. Kasta ka di? Sayang di trabaho na ijay. Naku na nilakay ko, nakasapol ka nun nilakay Dado, iti kasukat nilakay mo. Anya ngay nga road kumare. Jakmet ngamin mapilit ni Berting ama pa nagtrabaho. Mas kayat na matan ti agigan iti sugalan. Hay, sa wakas, nakaawid ka matan, Berting. Apay manen. Ay, no saan ang agawid? Adda maibagbagam. Ita nagawid adalat na maibagam. Ay, anyalaki din. Ay, Anya, ay, nalpas mo langin ti sungal. Makainanamo da taon. ala aginanaka iti may saldaw. Kalpasan na, ingkamang sapol iti panggadam. Ha? Ngamin, saan kan amabalin nga agsublikin nila kay Dado? Naku na ngamin ni Kumari Tina, nakasapol ka nun iti kasukat mo. Kanya kumangit iti palikot iti dayta. Nung nakasapol iti sa balay. Unay ka adanag mo na. Ay, bakit? Doon uri ka ni. Di ka man agsao iti kasta, Berting. Kunamlamat no adda pagsapulam asabali. Anya nga awang nga ibang bakam. Uray po utang. Kalpasan lang di sumagmamanong aldaw. Adaman matayay no. Mapangkaminto man ang king Carlos sa makisugal. Anya, kayat mo asawan? Mangnam na makalatan iti sugal? No adda mata kasta ka de? Kasla pag-aayat mo meten no adda mata. Ay salbag kakit di. Inton kwan si kalangaruden tim mo na. Ay sos, madi mo day tangangaw mo. Abakay. San anasaya ti panagdengag ka. Pangasim ta sa mga ululitan nga ibaga dayta. Laman umatengal, daw nga da ka lang dito'y balay yaw Berteng. Apay ayan nanang. Uray ti kada dito'y balay ka pagaburidwan niya. Saan mo't akasta? Apay, awan ka diti panggamaw, ama panagsapol iti panggadam. Nanang. Di mo kunaan nga agur-uray kalatan niya damay. Taday talamangipan iti sugalan ti pampanunutam. Saan ba akasta nanang? Kaslakastan. Anya? Ay naberteng, saan anasaya at dayta nga aramid mo? No dayta panagtugtugaw mo dito'y balayaw, kat napan ka nagsapol iti trabaho, dinasaya at kuma. Sana madumaw dawat kada kayo iti lamutin, may. Ngorewan trabaho. Anya? Iso nga gulimag kayo kadilaing. Saan kaya sumanaw nanang? Di mo kaya't ti mabagbagaan. Makaammo ka man langin iti biyag mo. Saan pagkakide? Ne, apay ngayon, Mare.
Nagbara ti panawon nga naggapo ka ija igit ti karayan anagala iti kalunay. Ay nawon mare. Anusan ming arudan ti agsidsida iti kalunay. Kani, awan mat ngamin trabaho ni Berting. Kasta ka di mare. Apay ngamin asan amapan agsapol iti panggadan na. Adumot ti mabalin na pagtrabahuan ket. Amumat din ti asawak mare. Sadot na amin na sadot. Mabalin nga rod ket pamilyado mat. Naimbag kumaa, no baro ni Berting tamabalin. Ay naku mare. Nakababain man nga ibaga. Ngam agur-uray laeng nila kay ko nga adda mata. Tapno adda pangipananda iti sugal. Anya? Ay, wan mare. Isu atambay ita. Gaputa awan madamdamag na amata. Anya? Kasano ngay paray? Awan mo't nga ron ti madamag amat. Anya? Ay, tagima mo ang paray. Ang mga nod na makangag, nakababain o. Saan ang nakababain, ta isukat nga ron ti trabaho ta. Uwin angam nagmading nga ron ka panunutan. Akas la pagragsakan tamot tinod dati mata. Kati sumit pare. Anya pa ilaan nga Ay, manumit tin abulang awan trabaho na tao jo. Baring no adda mat ita alawas. Tangiwa mo lakit o. No siyak sa anak amabain, gaputa iso ti trabaho. Awan bibiyang ko, no adda makangag. Ay, nyamot din tikas na. Manual daon na ito sa ulo jo. Di mo lagi bagay na. Kat anyapay lang arutar aramidam. Di ka mapan gumatang iti agas tapno sumardeng day taot-ot na. Ay, awang nga rin tigatang ko ba kay? Ang mga nod na baryam nita. Ikaw naman itigatang ko ti akas. Anya? Siyak ti pagdawatam, iti igatang mo iti agas mo. Ay una yan. No nagtungpal ka kumaidi kanyak, amapan ka mang sapul iti panggadam, adda kumaigatang mo iti agas mo ita. Nagadumot na yung baga mo bakit? Paggatang ko lang iti agas a daw-dawat, yung nagadun alinawat mo. Adday ta. Ay, na. Kauuray mo nga adda mata. Sikan ti matmata, gapu iti kinasadot mo nga trabaho. Anya? Awan maited ko kan ka. Makamo kay tibiyag mo. Ingka dumawat kin ni Carlos, ta isumad ti kanayon akadwam, amapmapan itinatayan. Ha? Salbag kayo kitde. Kung nakamapana kayo yung balay mo pare. Si kamot timay dito yung balay. Wan pare. Apay, ada ka di umay mo iyawis kanya pare. Ada ka di nadamag mo na natay. Tayo tamang makisuganan. Awan nga ron pare. Imayak. Ta umayak ko maumutang iti uray sangagas o piso kan ka. Anya? Nabayag ngamin da ito'y sakit ti tiyan kon pare. Diyak man amo no apay. Ay, mga anak ngam. Diyak man amo no apay akastoy. Ay, pasensya ka na pare. Awan may pautang ko kaya ka. Amin, uray siya. Manumot tingal daw agsaksakit yung ulaw. Adday ta. Kauuray yung adda mata. Da kayon ti matmatay. Gapu iti agduduma arikrik na inyo. Ha? Salbag kayo kitde. Ay, Nay, apay ngay akas tamot ti bagbagam kumare. Kat pudnumat sana ya. Imbes amapan kayo ngamin mang sapul iti panggadan nyo. Saan mo't taday tala agur uray nga adda matakter aramidan nyo. Ay, saan matakas ta mare? Saan akasta nga? Ay sus agbalbaliw kayo. No kayat yu pa'y ti agbyag. Ngam no saan? Alaya, aguray kay lata nga adda mata. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay parang tarabay.
Arabi una yung tatang. Yung kay maturugan. Di kay una agpuy-puyat. Anyat bibiyang mo ayaan daw. Na, di kay nga agungot Pagsayatan yung tibagbagak. Ay aramidik ti kay kayat ka. Jak kayat nga damang ibabaon kanyak amaturaw. Weng, makapadakas kada kayo ti agpuyat. Nang runa ka na nga to ti presyon ti darayaw. Bagim ayat ti bagik andraw. Si kaayat ti kas pangarigan ket siyak mate. Na, Mala, panawan na kandraw. Jak kayat ti makisar-sari itakin ka. agar mo sartan tatang. Nakagasaran di talamisan ti kanag. Jak kayat ti sidaan. Ano nga rin ti kayat si daan? Tinuno a karne ti babaw iti kayat ka. Ay natatang, di kay agsapulan iti awan. Anusan yung tisidaan? Anusan yung tituyukan itlog? Isungarod ti adda? Apay aya pilitan na kamangan. Kadyang nga rod kayat na itasidaan. Tinuno a karne ti babaw iti kayat ko asidaan. Kapangalangay ti tinuno karni baboy. Kawang magkwarta ta may gatang. Ay ket inka agrimedyo a iti igatang mau andraw. Anya? Nagalas galim. Ay sus, gumura kayo man yung tatang. Idi ubing ka. Itid ko amin na kayat mo, Andro. Gatangag ti kayat mo asidain. Tatang, Idi ubing ka. Pag sidaan ka pa iti tinuno ang mabagbagi ti baboy. ah? Ita, imutan nak nga amam. Ha, Andro? Awan sir-serbem nga anak. Anya? Imutan ti amam. Ay sus, agsangit ka mo tin tatang. Nagsakit, tinakam ko. Andro, bay-bayan na ko nga amama. Kumusta ka, Uncle Dolpo? Ay, si Kamot Gayam, maday, balasan ka. Wan, Uncle. Nakita kayo nga nga agtugtugaw dito terasa ti balayo. Iso nga imasidaga. Ay, Adto iti pandesal amerindayo, Uncle. Mabisin kayong sa lakit din. apay nga ikan nakiti merienda ag apandesal, maday. Anyat pa nagkikitam kanyak, agbibisin, iti makan? Ha? Ne, di mo kumaikan iti sa bali aka ipapananti panangitad ko kada kayo iti merienda, Uncle. Alam day tapandesal. Sa anak nga agraraman na mga niti day tapandesal. Di kay kumamot agpungtot, Uncle Dolpo. No di mo kaya't nga alain day ta. Ipakan kulain nga niti aso. Anya? Mala, ipano mo day tapandesal, maday. Aramidin nagpayon niya agtatakko niti pandesal. Wah! Imbag ngagsapam, Uncle Dolfo. Sapulag na Andraw. Awan dito'y balay ni Andraw. Napananang kal. Ay, jak ambo ari kay. Anya nga tanga oras nga gawi dito'y balayaw ni Andraw, Angkal. Nita, Anay ka. Dinanog na mo din, Angkal. heh, dagulit ka ri kay. Imbagak lang nga ro din ajak amo tayan ni Andraw. Dandanin na po sintingipan ko, Angkal. Kapwede pa nang danog mo kanyak. Kaya't mau, tadanugin ka pa ri kay. Ay, jakat, Angkal. Ay, agawit ang langan, Angkal. Mala! Panaw! Di ka nagparparang kanya. Salbag ka! Uncle Dolpo, irwaryo amin ang amurangyaw tay nakaglaban. Apay, inayaban ka aya nga umay manglaba ka dagiti nagmurengak, maday. Saan Ngam kayat kayo lang at tulungan nga aglaba. Tawan mo't sabsabali kada tayo. Mapanak namin iji karayan nga aglaba. Ay, pumanaw ka, maday. Di ka kasapulan. Anya? Ay nagalas mo't hindi pa nagsasauyo, Uncle. Kaanakandak pa'y. Diyak kasapulan titulong mo. Iso pumanaw ka. Diyo kayat alabak dagiti murong nyo, Uncle. Isupay alabaan nyo kung saan kayo namaban no. Pumanaw ka, kunakbay! Diyak kasapulan titulong mo. Kabailak, taglaba! Saan kumamat akas jeti naramin nyo kani kasinsin madil tatang? Awan madingay naramit ko kankwana. Naarsagid na niya, maday. Anya? Isu pa yan ti bagayong arsagig? Talaga, may sakitan tinakam natin panang papanaw ko kankwana dito'y balay. Jak kaya tin tagsaw. Ang mga no masaktan lang tirik nayo.
Ha? Anya ti kayat masawan? Anya ko mati pagsakitan tinakam ka? Amangan no masagid man ng tirik na yaw, kat kaguradak to manan. May saka mo talaglag. Awan ti panang ipatid mo kanyak nga, ma'am. Anya? Iduming ka. Itid ko amin nakasapulab, Andro. Saan ka anabisinan? Subuan ka pa'y numangan ka. Igatangan ka iti kayat mo nga ay ayam. Ay, aday takay man ako nakon. Sa bali man ang tipagturungan ti saritaan. Talaga, Mike. Awan utang mo na yung bag-anakam kanyak. Gapo talakaya kon, baybayan na kon. Ay napalso day tangay pagbagayo tatang. Saan kayo abaybayan? Makitam. Karitin nagpayan nga, ma'am. Ay sus, saan kayo karkaritin? Sa bali man tinagawatan yun iti imbagak. Agtalaw ako. Diyak kayatin dito'y balay. Abay nagtalaw kayo, hindi kayo mapagtaltalawon dito'y balay. Nagalas nyo galim, Andraw. Labanan pa yan, tiya, ma'am. Ay, awan ser-serbem nga nak. Kalahayon nak nga apain, Andraw. Ay. Mangan tatang. Mangan kunak. Di mo dumdumugan ti taraon. Diyak kayat ti mangan. Amangan no da sa bidong na. Anya? Apay ko mangikak iti sa bidong mo. Amok Anya ti among tatang? agsaksakit tinakam mo kanyak, Andro. Iso kayat na ka sa bidungan. Ay na, tila mapampanunot yung mag. Apay ko sa bidungan kayo ngay. Napaulimag kayon. Mang kayon. Awan, tinailaw ka sa bidong iti kananyaw. Parikot ko talaga ni tatang kasinsin Ricky. No kaano alimbakay. Isumot ti panagbalin ng ngarsagid. Ay, diyak matumpungan ti kaya na. Maawatan ka kasinsin, Andro. Sakto pa anakan na kay dinanong nakidi. Anya? Ngam binabayaklat na ni Angkay. Diya ako ning kaskasaw. Ay, kasinsin. Adda na panunot ko, kasinsin. Anya? Saan ka di nabayagan na balo tinatay ni tatang mo? Uy, apay aya? Anya nga tanong ipaasawam, bareng agbaliw, tiyo gali na. Ha? Padasam ka na insan. Adumit ti balo, akatawanan na ni Uncle Dolpo dito lugar tayo. Kung nagpaisaw. Ang mga lumakas asawa man ni tatang. Ay, ipaasawak man nga agpaisaw. Bareng maimbagan, di kinaasagid na. Tatang, di mo ka di kailiw day dinanang? Ay, kat mailiwak akin ni nanang mo, Andro. Eh, kwa? Ay, kaya't mo ka di ti mga asawa man ay. Nita... Ano ito? Apay nagdanog ka ngay tatang. Mangisuro kayo ti saan anasayaat. Ah, Si kapayon niya anak mi iti day dinanang mo ti mangisuro iti saan anasayaat. ini, saan mo adagas dyan bagak tatang? Amangan ko nakno kaya't yung manang ti mga asawa. Agmay may salaeng dito'y pusok day dinanang mo, Andro. Ay ayat at day di rusing ngay nam. Tatang, No kaya't kukumati mga asawa, idi pa ilaang ngay naramid ko na ita, Andro. tatang. Si kakit di ati mga asawa, tapno aglimpyo ti panunot mo abangking. Naspak, siyak itan ti nagbalatakan ti sarita. Mga asawa kakit day, Andro. Agbubuot kan dito unag ti sapin mo. Ha? Si kansamat ti bakas asawa. Iso nga ibagbagam kanyak dayta. Ano samlatan dayta dakulap mo. Tatang. Kasi mo ni napipay kasinsin, Andro. Natayo nila kay Bastian nga asawa na. Wan nga rod kasinsin. Nabangungot ka no tilakay. Ay, sumot ti bagbagada, apo kung tinakatayan nila kay Bastian, kasinsin. Itatida mo arabe iti pan nakalamay nila kay Bastian kasinsin. Ay, Jack, maaklon ti pupusay mo. Asos. Bastian asawa. Makapaladingit ti panagdungaw ni Nana Pipay. Wen nga ron kasinsin. May Balo ni tinatay ni Nana Pipay. Nasay-sayat Ah. mo magkayat mata. Ay, nauna yan. Ay, si katibiyag ko, Bastian. Diyak ka ba lang tiyag nawan ka? Asos. Ano, magpaspasa makin. Agkisiw mo ni Nana Pipay. Asos. Umay ka kasinsin. Arayatin ta ni Nana Pipay. Nagkisiwang.
dayta kalaeng asumangpat andraw. Aldawain, di ka pa'y nagluto iti kanay. Pasensya kan tatang. Napanak ngamin na kitabon. Intabon men dahil dila kay Bastian. Kat nagawid ka kumaadagos ata nagluto ka iti kanak andraw. Sana ko naglutaw. Adayin sangput ko amakmakan. Daytoy. Ay salbag ka. Ipakan mo kanyak dayta naggapo di kampusan tao. Nadalos dayta amakmakan tatang. Mang kay din tani mabising kayo. Jak kayat dayta naggapo di kampusan tao. Nagluto ka kitten iti naimas asidaat. Ibagayon tumanan alina o kak iti sabidong ti kanan nyo. Agreklamo kay tumanan. Nagadupay la sa omrit ha andraw. Ala, ingkagluto ang tanay. Mabisina ka. Uwin tatang. Apana kong. Ay, di ko sakman ki dito ikarayan. Kaya't ko ti agupay. Kaday, nagpudot ti panawan. Itaman daw nag-apaset ti karayan ti papanak. Languyap man kiti. Ay, ay, kunak no agmay may saak dito karayan. Adamat gayam sa bali at tao. Ay, anya nga iti aramiden ni Pipay dito karayan. Aglabang nga tao, wendo. Ay, gaskay. Ay, ikatin na matintibado na. Ikatin na pa yan, ti Paldana. Ay! Ay, kabalyo! Ay, pasensya kan ano nakigtot ka, Pipay. Ay, jak inggagara. Ay, bastaws! Apay ngayon masidag kakat amom lang arudan alamo-lamo Ay, kwa. Nakakidumak ngayon masidag ka, Pipay. Jak nakita dayta. Ay, ulbod ka, Dulfaw! Pumanaw ka! Ay, sos! Ay, net mapaspasamak kan, Pipay. Ay, agkisiw mo tayo na. Ay, ang mga numalmays. Ay, yan net aramida kaya. Ay, sapay lamo-lamaw. Ay, makaamunitan! Ay, agyaman at itipan ang itulod mo kanyak dito ibalay, Dulfaw. Awan anyaman na, Pipay. Kasanulaan no awan ka nangarayat kanyak ang nagkisiw iji karayan. Nalabit ang natayak kumaitan. Di mon panunutin dayta, Pipay. Ay, mababainak, Dulfaw. Anya kumangay ti ibain mo, Pipay. Nakita mong ti amin kanyak, Dulfaw. Ay, kababaeng. Kwa. Awan ti rumbay nga pagbain ang Pipay. Ilimod talaeng hindi dyan na pasama. Dua talaeng amakaam mo. Promise. Cross my heart. Dulfaw. Ay, ikwa. Agawid akong Pipay. Ay, mabitaan, Dulfaw. Apay, Pipay. Agmay-may sa akong dito'y balay. Ikwa. Apay ko mano. No, agmay-may sa ka. Mabuting agmay-may sa dito'y balay. Sa anak ang nairuwam. Anya? Talupay lang aldaw kalpasan ang naitabon day di Bastian. Iso sa anak pay laan nairuwam ngagmay maisa, Dulfaw. Pipay? Dulfaw. Apay, Pipay? Dulfaw. Pipay? Dulfaw. Ay, just stay. Perngganak matin ni Pipay. Agkiram-kiram. Kena dilpatan na pa yung tibibig na. Si Mangpet akong tatang. Woo! Adayin sangpet ko amakmakan. Nawang sama ni tatang dito pala.
Naulimot mo. Napanan nga ta ni tatang. Ingatanak itinaluto si Dain. Tapno saan nga reklamo. Sa balin to man. Nagkanabtog iya sila ni tatang. Nyata da ka nabtog. Ang mga nodada ka sa napasamakan ko na. Lukat akong tirida. Andrew! Tatang, nanapipay. Ang yata alamidan niyo. Kastagayam tinapasamak, tatang? Wen, kastangan pa iso tinapasamak, Andrew, anak ko. Ket, gapo iti dayta. Inyawid kundi ti balay ni nanam apipay. Di namat ngamin kayat nagmay say di balay da. Mabuteng ka, no? Anya? Dayta ti agpaiso baraw. Inyawid na kun ni tatang mau. Asawaan na kanaw. Anya? Ay. Api nga umisong ka, Andrew, anak ka. Ha, kwa? Awan. Maragsakan nakla kada kayo. Agindi kayo pa lang. Nung kaya yung gayam di mga asawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.